Oh my god! Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video bit će birthday haul. Inače, moje lično mišljenje je da haulove snimaju samo devojčice, ali evo ja razbijam stereotipe i za vas snimam haul. Kao što vidite, danas imamo drugačiji setup. Ovdje imamo neke balone i neki pano. Inače, ovdje je balon sa brojem 1 i 5, zato što imam 15 godina. I da, puno drugara mi je tražilo da snimim haul, tako da evo, ovaj video je posvećen njima. Krenimo prvo sa setovima. Kesu, da. Ovdje imamo Straight, Cool Plus Dry, Live Life Your Way. Sljedeći poklon koji je meni veoma drag nalazi se u ovoj kutiji. Kada otvorite kutiju, ovdje vidite sve ove bombone. Kada to sklonite, pale su. Onda ovdje po ivicama vidite ove izlepljene srećan rođendan, srećan rođendan, srećan rođendan, srećan rođendan, srećan rođendan. Vidite baš na svakoj strani kutije. I ovo unutra se nalazi ovo. I kada sam ovo otvorio, vidite šta sam našao unutra. Koliko je ovo dobro. Nisam još probao, ali narukvica koju ću sigurno nositi. Uz ovaj poklon dobio sam ove krofnice koje su u pozadini, koje vjerovatno niste lepo vidjeli. Vidite, ovo je sve izgorelo. Uz ove krofnice i ovaj poklon dobio sam i konfete ispred vrata mog dvorišta. Znači, bilo je super. Zatim, wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. Marko, Nataša, Mila und Aleksandra. Ovo je napisano na nemačkom. Jo, vidite, to je tako. U sljedećoj kesi imamo ovaj set. Vidite, ovdje imamo Adidas kupku, čija je boca neverovatna, znači ja sam zaljubljen u ovu bocu. I ovaj Adidas dezodorans. I vidite, ovdje piše da je sponzor Evropskog prvenstva 2016. Tu imamo to i imamo antiperspirant koji uvijek dobro dođe protiv znojenja. Sada ćemo preći malo na odeću. Kao što vidite, ovdje imamo u ovoj kesi jedan kačket. Inače, ja uopšte ne nosim ove kačkete, ali mislim da će ovaj biti baš interesantan i dobar za leto. Vidite, what's up baby. Ili, ovo me podsjeća na try on haul, vrlo, kako se ovo stavlja, ne znam. Hello guys. Hey guys, da mogu nastaviti da snimam sa ovim zato što je meni interesantan. Sljedeća stvar se nalazi u ovoj kesi. To je ova koton majica, vrlo lepa, probao sam i vrlo je udobna. I ovaj poklon je kupila moja sestra, sada ću vam pročitati jedno posebno pismo koje mi je ona napisala. Skinut ću ovo zato je vrlo vruće. Pavle, pre svega srećan rođendan. Sve najlepše i najbolje ti želim. Kada bi sad počela da ti nabrojam šta si ti sve za mene učinio i šta ti sve želim, mislim da tu ne bi bilo kraja. Ostani takav kakav jesi, jer si takav savršen. Nemoj da dozvoliš da te iko promeni, naravno na gore. Već ostani tako. Želim da uvek vidim tvoj osmeh na tvom lepom licu. Ostani tako dobar, pametan i najluđi. Želim ti da ostvariš sve svoje ciljeve, verujem u tebe. Da postaneš najbolji youtuber i da nastaviš da pevaš u horu i da još dugo putujemo, družimo se i pevamo. Da imaš i dalje odličan uspjeh u školi i da budeš najbolji đak. Mislim i da je vreme da pronađeš neku lepu i dobru devojku i da se volite zauvek. Da još dugo gledamo naše videe i kako smo bili mali i da se smejemo kao ludi. Da snimimo puno challenge za tvoj YouTube kanal i da imamo puno pregleda. I pre svega da se ovako volimo najviše. Ostalo znaš sve, da ti ne dosađujem više, volite tvoja sestra Sara najviše. Ovo pismo, ne znam da li ga vidite, mislim ne vidite ga uopšte lepo, ništa se ne vidi. Znači, ovo pismo me toliko dirnulo da me čak dovelo do suza, sad vam pričam najiskrenije. E pa ovako, ovdje imamo nemački, ovdje imamo sa nemačkim u svet. Novi tekst, gramatika, poslovni nemački, kompjuteri, fraze, izrazi, putovanja i izgovor. Upisujem nešto što ima veze sa nemačkim, tako da će mi ova knjiga 100% biti od pomoći. Tako da, ovu knjigu mi je kupila Ksenija, stvarno vrlo originalan poklon, hvala ti puno Ksenija. I ovdje je jedna galeb čokolada koja će uskoro biti u mom stomaku ovdje. Vraćamo se malo na setove. Ovdje, nalazi se u ovoj kesi. Jeste ovaj Denim Black.
U sljedećoj kesi imamo ovaj Denim Original, klasičan denim. Ovdje imamo nešto malo drugačiji poklon. Ovdje imamo Straight Rebel Body. Inače, kada sam prvi put ovo video u kesi, ja sam mislio da su ovo Yu-Gi-Oh karte, iskreno vam kažem. I vidite, kada ovo otvorite, ovako unutra je ovaj parfem. Znači, ovo je toliko dobro upakovano, ovo je nešto mekano. Znači, ja sam oduševljen bukvalno ovim. Znači, ovo je savršeno. I vrlo lep poklon, mogu reći. Sljedeći poklon koji ćemo gledati je ovaj. Opet, krećemo sa dezodoranta. U ovom se nalazi ova kutija. Vidite, ovaj poklon me je vrlo iznenadio, zato što nisam očekivao da bilo ko možda mi kupi ovo. Inače sam u fazonu čuvanja nekih starih stvari koje su meni puno značile. I dan danas čuvam neke. I dugo sam tražio neku kutiju i mislim da će ova kutija biti savršena za odlaganje mojih dragocenih stvari, slika iz škole, slika s odeljenjem i nekih najdražih uspomena. Tako da ova kutija je vrlo dobar izbor, što se tiče poklona. U ovoj kesi imamo ovu knjigu The Norwood Mystery. Ova knjiga je inače sa diskom, inače ova knjiga spada u žanr misterije i nekih ubistva, tako da ovu knjigu obavezno slušam. Sljedeći poklon jeste ova majica. Ja sam zatrpan kesama. Vrlo lepa majica, 100% ću je nositi, baš onako lepa boja. Sljedeći poklon jeste ovaj set Straight Aftershave Balsam. Balsam posle brijanja, inače to mi treba zbog mojih brkova i bradici ovdje sa strane. I imamo ovdje neki dezodorans, klasika, naravno. Ja mislim da ću imati zalihe dezodoransa za narednih 2-3 godine. Zatim sljedeći poklon jeste Fun Man Extreme kupka i Fun Man Extreme dezodorans. Ovdje imam mnogo kupki i mnogo dezodoransa, tako da poželite mi sreću u trošenju svih ovih stvari. Jedan među posljednjim poklonima jeste ova Milka, vrlo lepa, i Old Spice. I poklon je jedan straight set, vrlo dobar. Sada da vam ispričam o iznenađenjima koje sam još doživeo. Bio sam kod kuće, spremao sam se za slavlje. I onda je moj drug Uroš došao pola sata ranije kod mene i poslao mi poruku da treba da dođem u školsko dvorište. Ja sam trebao da čekam goste i ja sam rekao ne, ja neću da idem u školsko dvorište. I onda je Uroš me sačekao i odveo mu u školsko dvorište. I onda ja ulazim u školsko dvorište i ja ovdje ću vam pokazati snimak ovdje. Ja ulazim u školsko dvorište, vidim put poklona, znači onako jedan poklon ispred, ja izlazim iz ugla i vidim celom dužinu ovako pokloni. I onda ja izlazim i vidim drugare, to je horski deo drugara, i vidim moje horiste sa tortom, sa vatrometom, konfetama, znači ono je bilo nenormalno dobro iznenađenje. Znači ono iznenađenje mi je toliko dirnulo i toliko mi je bilo lepo iznenađenje, znači ja sam bio oduševljen, ali stvarno. Znači, svaka čast svima na iznenađenju. I zatim ovaj deo koji vidite ovdje i ovaj pano ovdje jesu napravile moja sestra i moja drugarica Isidora. Tako, ovdje ću vam postaviti jednu sliku. Došle su u 12 noći kod mene kući, ja sam bio u pidžami. Da spustimo ove balone. I onda su mi one postavile tortu koja je pojedena i dobio sam ovaj pano, sada ću vam ga bolje pokazati. Ovi baloni me ubijaju, znači ja ih držim u ruci, ali ovo ne pomaže. Nek bude ovako. Joj. Ovo odleteše. Vidite ovaj pano. Da ga vidi lepo, ide srećno rođendan. Čekaj vidim, da. Ovo je prva slika meni i moje sestre 2002. godine, kada sam ja imao nekih 9 mjeseci. A kada je ona imala 40 dana. I to je mi jedna od najdražih slika. Zatim ovdje imamo neku moju staru sliku. Ovo su ove moje slike sa mature, nećete ih vidjeti lepo. Da, ako želite da vam napravim neki poseban video o kome ću vam pričati o maloj maturi, obavezno mi pišite u komentarima, zato što ću to rado uraditi.
I vidite jedan vrlo lep i originalan poklon, mogu vam reći. I nadam se da vam se svideo ovaj video, ako jeste, lajkujte, šerujte i komentarišite. Obavezno se subscribeujte na moj YouTube kanal i nadam se da ćemo se i dalje družiti lepo. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se. Ćao! Lele, I da, rođendan mi je 10. jula. Bombona. Pit. Da li smo spremni za haul, jesmo? Planiram da studiram, ne. Kola! Tako. Da zatvorim prozora. Bolje da zatvorim zvuk, to me nervira! Ja sam zaboravio svoj kupu i koristio sam tuđu i koristio sam ovu kupu, ali ne mislim da kažem. Zašto me zezalo, zašto? I da, još jedan poklon je ostao, morat ću ustavim, ovu knjigu, ja.